Border issue Union Home Minister Rajnath Singh chair Loduna Aizol the Awangnopo London Chief Minister Singh Mifam Pangthokre. Thakai Masum Satagaba Diarrhea Tinganabagi program Nasidi Manipur Mafam Gada Hodokre. Amadi Manipur Mafam Canada Aadhaar card Namlibus Singh Lupa Sani Dagi Sahum Pavlo Yaure. As the people mean Tabi Singh Taranoksobolo in a box, Sandono Pizre. Border issue Matanda Union Home Minister Rajnath Singh Sierra Loduna, Aizolda Awangnopo London Safe Minister Singh Mipam Pangthokre, Mipamaduda Safe Minister Nongthom Biren, Nagaland, Mizoram Amadi, Arunachal Pradesh Safe Minister Singh Amasung, Union Minister of State Home Kiran Rijisu Surgaki. Indo-Myanmar border da Hosi Oriba security gi fibung matang da amadi border issue si warusin matau karamna losin gadagi haiba wafam sing khanaki Myanmar amadi India ani punna joint survey sathanam wafam phawa khanaki Safe Minister and Birena joint survey adu da mari lenabe state ki mihut sing yon bagal loinana visa on arrival amadi border area da police ki mapangal kankal hanaba wafam thamki hari Thakai Masum Sathagadaba Diarrhea Tinganaba program Nasidagi Manipur Mafam Gad Hodokre, Mapung Weba Thorum Directorate of Health Services Manipuramadi, SHS National Health Mission Manipurna Jenamski Conference Holder Hodoki, Tharmaduda Health Minister L. Kumar Singha, Health Ki Secretary Suman Singha, Social Welfare Director Jacinta Lazarus, Education SK Director T.S. Kiran Kumar, Health Director Dr. Karam Lokendro Amadi, Jenamski Director Professor Deven Raisramna, Maruiba Music Minister Gaki. Minister Jayant Kumarna, Manipur Punna Dr. Lisingamagasum Darkar Oveda Dr. Sangarum the Gihana Latri, Dr. Singh Asi Sindok Nabad, Honabada Awabakaya, Sargarasina Mayoknari, Dr. Wat Pasina, Certificate Parabadi, Hector Loxen Vipium the Lakle, Health Sector Asi. Upgrade Togadaba Adu, Dr. Wat Padagi, Tabuk Oina Pangtopangamri, Mana Makatana Haikibada, Takaya Masumna Pangtokadruba Palan Torum Asida, ORS Amadi, Zinc Tablet, Yenba Madi, Awareness Piduna, Miamda, Kanganba, Asidagi Hana Karisutong Late, Masida Mipum Kudimuna Saru Yahani Haike. Total Health Services Judge Fogi, the doctors say 1,300 something multiplied 2 around 430 do the name. I could have come out of it just Tankaya him up and walk away. I don't think even the family had attended Logan in the English, Logan in the Putu, I couldn't medical show my just in our medical show, or you know, Honoka, the Tankin Matamons Madugi, Madugi time, the pain, Madame, the Via the Blade. I don't know how you think about it. China program Manipur doctor Tapan Rukia like it like under certificate and program or Tapan it appeared again, she didn't get the posting period. Hardly we get only around 250 District Health Society Infalis na Senduna Thasi Kungamari Fawasa Tagadaba Intensified Diarrhea Control Fortnight Thorum Modern College ki hold Hodokre Thormaduda Infalis ki DC Citra CMO Dr. KS Indra CDPO Infal AS KSAs Subadani DI Administration TS Jadumani Susuraki DC Citrana Lisingani Kunga Manga Fawda India the Angang Sibu Sang Hantana Nava akan matabak locally Manipur Yongna India the Diana Nadro Siba Angangi Masinga Sisa the Tara Yokre Masidagi Hantana Nava Amadi Popudi say Manga Powder Lady Angang Sing Lena Sidagi Kananaba Eko Kudimagna Honabatanga for the Hike Toromasigi Saru Ama Oina Ananda Singh Higher Secondary School the Modern College Power Moiru Sing Kongset Amasusaki Tawal district yoina su diarrhea laina dagi ngakthok nanaba intensified diarrhea controls for night torum DCL Navakeshona Tawal Wangbal community hall hodokre district health society Tawal Nisino Pangtok Tormaduda CMO Tawal Dr. N Zentukuma
District Family Welfare Officer Dr. N. Akendra, ICDS Thawalgi DPO Siam Susukaki, Tarungi Saru Ama Oina, Wangang Loikiana, Daya Lena, the Gikaram section Tarang Lokatani, assassin the logo about Todang Matang, Akangakano Wanganki. Takai Toromasigi, Manung Sena, District Sing Manung Deleba, Sahi Manga Faugi, Manung Deleba, Angang Lising, Hompuda, ORS Samadi, Zinc Tablet, Pigeon Pandan Tamli, DC, El Nabagisona, Manipur going to pick liver Angang Siwing Sang, at a testing a young Nubada Yamna, named Lady, Adumoinama, Government Makadigi, Makalkagi Skim Paikatuna, Laina Kea, Laxinanaba, Tosal Kea, Assembly, a Sigumba Paikaliba Tabak Torom Sing Health Department, Amadia Sasina, Mai Pa Ananaba, Honaminasi Hike. Adugumba Onabagi Manuncha Namashi Quigi Daria Quigi intensified diarrhea control for Nachisu, the wall district in a Quimama Lapanguk 70. When the Luna Quigi Anwadi workers sing health workers in Sinatana Quay Kusandere Herida Daria Quigi Lepak Sidiki Kinova. Tang Kun Gamari Power Satagaba Intensified Diarrhea Control Program, Nasi Moirang Community Health Center, the Hodokre, Tormatuda, Moirang Kendrugi, MLA P. Sursendra, Bisnupurgi DC, Bobby Waikom, Moirang Municipal, the Chairperson, and Roni Malap, Medical Officer Ace Babisana, Moruba Music Minister Raki. Diarrhea Lina, Maru Fanga Mutat Nanapandam, the Satagaba program Hodoki Toromda, DC Bobby Waikomna. Sangsilva program asi hidak kakta pizabana laina asi mutat pa oitongpa wagani taru tanan lamda mama ohen duna puna wakal tamina masangi haiki MLP Sarasendrana sahi Noriba angang singdagi hauraga paket kadaba program ama oibana Angalwadi wakaramadi asasing su yauna katobagaloina tamliba pandamasi fangnanaba kwanaba mutongtai haiki happiness sabai koi gi punsida ai taseng namak nungaiba sikarida leibagi sithiba matundadi. The great people say, the great man says that happiness lies in contentment. Housing Manipuri Mafam Karada, Aadhaar card Namliba Singdagi Lupasani, the Gisahum Power Lobo Yore Hari. Narang Surasampur District Psychot Kendrugi Manung Senba, Saganke Kelda, Official Kara, Laktuna, Lamdamadu Miam the Lupasani, the Gisahum Power Loduna, Numitara Power Aadhaar card Kapke Hari. Was a moment Tatung in the Muemana Fondopada, Haiba Aadhaar card Asika, the River Senfa Masi Yamali, Imungamada Mui Manga, Puna Kapada, listening a Madigi, listening a Masama Power Tingley, no Mugisura Sariba, Lariba Imundadi, Asukamba Senfa Masi Putopangam, the Pibam Lady, Lariba Miamgi, can be dona, Government Hiramasida Miang Sangbu, Hari. Amaromda, Department of Information Technology na talk about several magimatung ina Aadhaar card ase number the free organi. Ate biometrics amade demography update ki oina lupa kungama kunmanga. Aadhaar search toduna black and white da namthopagi oina lupa tara. Color da namthopagi oina lupa kun khaktani haina palli. National Food Security Act ke Polam Singh Wangkai Kendi oina phangandaba luina DC na agency maral siduna lokthokna bakone haibagi mayokta agency di miyamna DC office ta thomjin kre khongjang adugi matangda stop number 123 gi agent TH Indirana lisingani taranipal fawgi oina agent khalaklaba singbu DC na so cost notice tharakpa seng godown dagi lokthokraga agent singna lana yonthokpani haina maral sir libasi data yawdaba officer amagi thonge Housing Lariba, BJP na Lusimba government na asumba tobido na Kendras ki seng sini kerosene simbasing mayam da fangdibasi yang sin bakaluna na department na kadai hawa asumba toribagi yang biu agency da seng huranbi maral sirbasi tidok biu agency na seng lana lokthok balai hari roi na haron lo gre seng mayam to Brahma tabani na ngai adu tani masigumba na pe chadro pose akoi da haireba pisa lokenda ko na chini gi permit to matamda yauri sineba lupa changa changa ne mal lahuri se cheje amda ida pire ka chini ju lowa yadaba pangai kendri agent punang hurala magadi tasen huran beora magadi sintopi ko sukaide huralam da taragadi pasa sariba department gi mission cha masi oina mase sajai bibir ka suspend chalan biu agent oida su darka sungai lete
उमंगी पोथोक सिंदगी हाना सही द करम टेक्स अदु हौजिक थाखाय अमदा करप ngamle haina फॉरेस्ट मिनिस्टर टीएस श्याम कुमार ना बीजेपी ऑफिस द पांगथोक पॉमिस ग उनवद फोंदोखरे माना मकाता ना फोंदोखिबदा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ना स्टेट असगी मफम सिंग द फॉरेस्ट के पोथोक सिंग कुपना यंगसिंदुना पिफम थोकपा टैक्स अदु सांग नायना खोंगत पंगमनि हाइके नंबर रोटी से चे को मुझकी खान बताया this week 5 6 17 to 5 11 6 7 1 week से सिंह 12 लाख 7 काय सी ओली के नोट निको सेंट्रल डिवीजन खत गनी प्रेस बिल्डिंग में के नंबर से कोई भी आने प्रेस बिल्डिंग में नंबर के रखो कोई सा ना कोई के से मर मुक्ता कमेंट बिल्डिंग में हल मणिपुर की लेबा मणिपुर डीजल की गेट सकंगदब सिंगना आईडी अहुम थमनमले इम्फाल ईस्ट पुलिस ना मणिपुर पुलिस बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड कलविना बॉम्ब सिंग असोयंगम यावनो लौथोखरे बॉम्ब अहुमदु कैथेल काबदा पुनाब खाव अमदा पुलप हाबलमनी यावम लेबा बॉम्ब अहुमदु TNT तरमाथोय RDX ग्राम सामयांकै इलेक्ट्रिकल डेटोनेटर मरी 12 वोल्ट की बैटरी अमसुंग टिफिन अनि यावरमे तवाल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट तगी पुरकपा इसिंग थकप यानबा साफम ओइनबगी दमकता तिनसित लंबी की मेगा स्कूल मणिपुर स्कूल जोरमदाइदा लेबा सिंखै सिंगदा सेमबदगी लेबाक इंथरपना खुसिंग सिंग निखाइबा थोनदुना लंबी फाउनबा दवारे सिंग मतोलदा पाकलबा लंपाक अमा सेमनबगी दमकता लेबाक तेमथोकपदा लेबाक सिंग लंबी रोमदा इंथरपदगी खुसिंग सिंग निखाइबदु थोनबनि हरि थोंग अदुग मरी लेनना तखेलदगी वाई सर्ट को वामना फोंदोरपदा नोंजु था लाक्तिङैदा चिंथक्तगी इंथरकपा लेबाक लौथोकपिननबा लंबी परिंग असिदा लेबा मियामना क्यारक हाइजरबसु ताबिदन लाक्ले हौजिक नोंग चुरकपना मरम ओरेगा सिंग निखाइरकपदगी लंबी फाउनबदा महिरो सिंग लाइक तम सतनद्रे अतै हिरमदा लंबी सतबा यादव सिंग अवावतारे हाइखे limit kiyani koi satpa yada laikrebani adu thoido tabi habi tare soji bo semgi de sinadi nang ha ki yara na ba sinadi sagi leba ki leptana kento burina loiba naidre yara gadi matha ki thabak si koi khara lepiraga ma khagi leiriba nung leiba si taiba myam si khara thunong tung singtuk piba phai hana koi ki project sin kan mot si koi pijari Number humni sura sathagaba leadership development program for agriculture workers haibasida Manipur University ge commerce departments amadi VV Gari National Labor Institute Center for Northeast India sinduna ngasi Manipur University ge court hold hodokre tarmaduda Manipur University ge vice chancellor Professor Adya Prasad Pandey Bharatiya Cater Mazdoor Unions Federations of National ge secretary Sri V.S. Nirmal CPI Manipur State की Secretary Dr. M. Nara Amadi Commerce Department के Head ओइबदा नतना Program Convener Professor Robita Sorakhaibam यावना माइरो सिंह सुसुरगा की Professor Robita Sorakhaibam ना मसाना मसाबु थबक पिजरिबा लोमी अमदी सिनमी सिंह मतोक्रमना मरोम लेप्सब ngonggadage haiba pandamda leadership training program se pangthokpani haike resource person what is to be done and what is not to be done, what are the things which we are going to solve the problems may have just sort out to masigi concrete solution amma pigi programs ki pandamne Chief Minister N. Birengi yathang matungina ngasidagi BJP gi minister singa party gi mioi amadi miyam go unaba hokre ahan boina Mohd Minister T.S. Syam Kumar Mohd ki Parliamentary Secretary na nungthil pung ani dagi mari fawa miyam unaki miyam gi lakwa wakat khudima minister na mari leinaba sinna khangan ki paikaliba khongthang asina miyam amadi sarkar gi marakta hena apaba lambi ama oiragani haina Minister Syam Kumar na phongdokhi प्रजा की सेवा तो मुकांदा कोई बोर्ड हिल एंड फ्लेन सी स्मॉली कोई तो वया ना बा दगी सेशन पी वया बा कोई ना जो हाइजीनिंग हाई वया बा दगी प्रजा ना जो डायरेक्ट हाई वया तो मफम मने पाटू भी तो कोई ना नोंदा कुंगनी नी कोई नी कोई मिनिस्टर मतलब भी सी यम अपने कुंथा मने तो ना सी ना जो कोई की लेरिबा हिरम कुदी मतलब में सफर पर है बगी ऐसा Uripokhtagi Soram Lakhipiari amasung mahaki masanupi Soram Monica Miata Senei hariba Hitler ngasi CGM Imphal West ki kota puthokre Hitler kota puthokle tabada miyamna court complex ta thomjin na bahonabada police na irangadu laksin ki court na tha si kungomdoi fawa judicial custody de pikre Sakibtang Mapalda Tagel Industrial the Labor Lokta Industry Factory Maisa Kibaduna Maram Oiduna Factory Sigi Tabaktoram Sing Pung Lepkre Amoram the Labaktiba Tondo the Awabatarba Lokta Industry
provider gi Chandra Sharma da tongan ba myoy singna angamba sel gi temang pinarakle takyal larimi thogal lof amadi mera paibi mayai lekai Lokrafam lekai na lupa lising mga mga mating pinakre haujik leiba fibam asida industry si hanagum na mathok toba ngaungani haiba sap chaba khangmangamdri hari Ngaram numidang pung nipalom taba duwaida tidum lambigi Imphal Airport mamangda motorcycle tongnu lakpa IRB gi personnel ama garina thombadagi sija hospital da laikanaba gamdan laikhidre singjamai police tagi phangba pauda laikhidraba mire sig maming khetrimium pritam sei kunthram doi apokpa priyo hawam marak irom lekai dagini mak tare suba IRB da rifleman oibani Imphal lomdagi haitarakpa eco-van amana Pritam na tonglakpa CVZ motorcycle da thombadagi lambi da taringai da Maruti Swift car amana amu CN mani hari car tongnu lakosing na khudakta mahapusi ja hospital da puki adubu numidang pung tararom taba duwai da doctor na siri haina lakthoke Manipur da thawk thiba lepkadabani haina miyam goiba mifam ama Maklang Bazar Community Hall pangthokre Maklang Youth Development Club Village Women's Coordinating Committee amasung loyala mapun mamera paibi luf na sino pangthokbe mifam aduda Jalarong Baudigi Speaker Mazabung Kamai Likmabam Tompo Khaidem Golden Youth Club ke President and Jiten Village Women's Coordinating Committee ke President W Prabhasu Saruyaki mifam aduna Manipur da thawk thiba khudakta lepkadabani aikhogi lal sel ga mantit naroi Indian Oil Field Service Limited khudakta hanke gadabani thaw makha tana thirabadi makhal makha kya gi khongjing sangsilagini hana warat lokhe Kangla Facebook group amadi Groomings Manipurna Imphaliski manung sana leba khongbal tangkhulda leba oza akaba amadi R Suisagi mitam kinfamda uwa hailei thakre Toromaduda singsuba kabaning singluf ki chairman M Sibudata R Suisa Trust ki vice chairman M Jimiksu Sukaki khongbal tangkhulgi ningthom sung chairman da asam khudol tamki Women's Self-Help Group ki awareness toromama ngarang sajing Maral Kong Community Hall pangthokre tormaduda langthawal kendrugi nupi cameroon na surgaki kendra sing musu oriba Consumer Affairs Food and Public Distribution Minister Karam Syamna Imphal Urban Cooperative Bank ki sentang makada Self-Help Group cham hompurong ki nupi lising masatuk nomda sentang piragani masin makoi ki sel thongi pibam Pagatan bangamkani kunai sida nupi singna asobo thodang lawi apaba kunai asigidamak nupi kudimak sel thungi ning tamba leigidabani haikhe Personality and Talent Development Organization Soloi Nomai Singh Sanamahi Kyong Manakta Lining Thok Sanamahi Sanapunga Kusamnadna World Environment Day gamari leinana Uzara Chanirom Thakre World Day Against Child Labor Tharunga Mari Lenana Legal Ads Clinic Thawalna Mahiroi Singh Oba District Thakta Layak Pasangdonwa Ama Kangabokta Leba Court Complex ke Hall Pangthokre Haudopki Tharumda District Legal Services Authority ke Chairman Salam Imosa Thawal District Bar Association President L Gambi District Legal Services Authority Thawal ke Member Arun Joy IRE Wangjing Principal Rajiv Kumar Susarwaki Diane Harris Association Education SE Oina Sarkarna Loktokiba Amuktang da Punna Tabak Sanganabagi Torang Tabak Oina Pangtokani Habigi Tazaba Du Lagliba Jungi Tang Taranifal Fogi Manung da Sarkarna Loktoktrabadi akan makungang Sangsilagni Haina Association Advisor Hamantana Ngasi Pongwi Sing Unabada Fondokre Singasi 20% lasi karigumba haiba benefit phanggadaba singasi PB daba taragadi 18 faubugi manungje da kaigumba adugumba sanaba aikoida response ta laktragadi next day 19 dagidi aiko sin protest tauba haidana koina masige sigumba ultimatum ma aikoina pisanjaraga loinana press ki amasung mass media ki kutangda miam khangna aikoi lakthokchagi haidana aikoina press meet lasi tawjabani Kurai Kongpal da leba Awang Kongpal Maloti Primary Mahiroi Singh da SSA gi makada school uniform sing yenthokre Toromadu da ZDO Zone 2 M Premchandra AIM Navachandra Awang Kongpal at Junior High School ge Headmistress KS Sorojini amadi school ge Headmistress KS Romola Susuraki Punna Mahiroi Khomudra da uniform yenthok school sang naina kana na honagani hari Childlines Imphal amadi Manipur State Legal Services Authority na sindunanga si World Day Against Child Labor gamari lenana layak pa sangdamnaba masung awareness Imphal ki tinsit lambi gi
Singkai Sing the Labor Residential School of Pangtokre, Layapa Sangdam Navaga Mari Lenana, Silence Infal City Coordinator DAs, Evetoina Fongropada, Apipangang Singbu, Namduna Tabak season as a light Tambaki Lambidagi, Putok Kibana, Kunai the Piba, Satan, Kanganukipanam, the Sangdam Novasi Pangtopani Haki. Silent the Lakiba, child labor you in a Lakiburg, Maru in a domestic helper case, Sina Yambo in a toy, Adusumaru in a Nupimasasing Ayambo in a Tendizaki. Food safety Tawal officials in Kongzom Police Namadi Tawal Kamanduga Punbukopumaluna, Maya Kaba, Nisaki Mayoktamadi, Manmadi Pusila Paksang Suningai, Oi Hibasano, Potlam Kaya, Fagat Kibadu, Nasi Tawal Kuno the Leba, Fada Haudi, Haido from the May Taduna Mangan Tawalgi Chief Medical Officer Dr. N. Jantakumar, Food Safety Department, Tawalgi Designated Officer N. Devendra, Tawal Kamandugi OC Sadananda Yauna Police Personnel Singsu Surgaki. KSA Ziribam District Council ki Secretary Organization Orambi Ziribam Kalinagar digi Moirangtem Binita Chinina Ubum Ongda Tha Sigi Amada Bangalore da Leba Rajiv Gandhi University of Health Science da Sikiba Toldo KSA na Nungaito Phonrotli Misi Yamna Lumna Lobugal Renana Asumba Putok Pina Bamari Leneva Sing Puning Sing Silutli Awang Nopoki Mahiri Sing na India ki State Sing da Mahima Sing Tamliba Sing Ning Tina Ngakpi Senbina Vasu Artil Tauri Hausi Amuka Natima Briamatan Dominasi Bhai Gurudas Group of Institutions Sangarur Punjab na students ko dingma ki imagination ki baat discover tawbogi mathakta knowledge ki importance matik chan appeal ba mafam ni education piba khatam natna hayengi yumbiro putokwa institute ni city swara jinge tu hai kari no tu ti chai mujhe kari yo city yo chilan ni hai Masigi Yoshidi Tata Tisconi ne. Dudi Sanagi Mohut Yang Sinbe Andre. Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean, and healthy water. Vinasa Coaching Center, the best and only trusted coaching center in Imphal. Admission opens for 12 function course for class 6 to 10. Class starts on 22nd June 2017. Our toppers are first position Priyanka Morangtem, third position Saha Minas, fourth Rosaria Thonausen and Kushi Kumalambam, sixth position Michael Atom, 20th Kakintabam Hine Devi and 24th Jasmine Hekuzo. Hari limited seat. Hakchangi labor sorakpadagi producing attaba hakchang chutharba tumba chaba yaraktaba khong hama nungayaktaba singidabak amatta nairaba upaidi jolib syrup amasung jolib capsule gu chanlina sinabiyo. I call it God's grace when I secured the first position in SSLC exam 2017. My heartfelt gratitude goes to my family, my well-wishers and BYS, where I was blessed with outstanding faculties and the most academic atmosphere. I feel BYS is not only one of the trusted centers but also a dream come true for any student. Priyanka Moirangthen. Break with the Taranok Seri Makara Foxing. Langtabal Kendra Ward number 1 Ohong Sumon Bekagi Seng Tha Taruki Fangrehana Ohong Sumon Bekagi Prada Senga Harangway Tong Zaganat Asoba Mandapta Pangtopa Pong Sing Unabada Pongdokre. Madam Maduna Mari Lenabo Authority Singna Amadi Chief Minister na Lara Pradagi Yenguna Sumbatigat Pew.
Yaoloigi Lusingba SS Kablang Lakidabada KCPMC Progressive Amadi Masigilan Misanglo Fingang Lamin Awa Fondrole Lufasigi Chairman Sinkaigi Serolamana Nehet Pirabamadi Kudum Chanbiraba Nagamiamgi Awanba Ninkatamba Punsi Mahingama Puragna Bahonabada Masagi Oizabakaya Tadoktuna Nahawaringidi Hona Katokraba Lusingba Mani Naga political movement bu Nomonomogi Soksilakliba Kaya Sibu Lusingba Sina Kanglapatagi Akan Bakongzang Amagi Damak Lisangani Taramangada Awang Nopoke Punba United National Liberation Front of West Yagi Chairman Oiduna Makatana India gi Mayokta Lanteng Sangsilamba Lusingbani Mana Lekidaba Sida Lufna Awaba Fongdopugaluna Lehoriba Lufki Awaba Desu Saruyari Hari Government of the People Republic of Nagaland Tangkul Region na NSN KG Chairman SS Kaplang Lekidaba Awaba Fongdopuga Lunana Ibu Manungi Awaba Desu Saruyari Hari Kablang asi asengba revolutionary gi lusingba mani mahak lekidabasi mensinba ngamlarodaba ahangba ama lehoragani babagi thawaina ingna sikna leba oresanu haina SCN GPRN Tangkul Region gi Revenue Secretary Haurisana Thadopa Cherolamana Khanglakle Board amadi CBSE na loba class 10 ki parikya amadi council loba class 12 ki parikya da mark wangna phanglakpa wangkem kendra gi manung da leba mairu singda mana matum pi gi toromama yari pokta leba sifai lekai ground na phangthokre toromadu da wangkem kendra gi MLA Megasendra MLA K Ranjit MLA D Kurungthang yari pok municipal council gi chairperson Haripiari wangkem block congress committee gi president Mubarak Ali amadi mahila gi president K Kunjamani na Thoromapu Singh Oiki MLA K Megasendra Mahiroi Singh education gi lamda thawai yok sinduna atopa state ki Mahiroi Singh sangdanuba ngamna na bahona view haiki MLA K Ranjit na Manipur desu education bu moroi na lorpadagi ngasidi apaba mioi kya puthokpa ngamle apaba leba ama sembada education gi moroi ba kya lei haiki Warepam Basanta Saini Pumari Langol Housing Complex Type 2 da leba Miyamabu Assam Rifles na Pripak Pro ni haina tamthibo mo ongda ot neraki haibo wafamda party asiga Basanta ga karigumba Maria Matalena de hari Luf asigi senior publicity officer Melegi Serolamana Imphal East ki adexana Luf asida pigani haiduna yamlo basen pham khomjinduna Luf puming chathe nanaba honar ibasi khudak leptuna senfam adu masamasada handok pigadamani department khara dasu party gi mingda miyoi kharana percentage tuna marnai sel tale haiba party na pau fangle hari Lamding Educated Welfare Association na drive sathabada drug zamni haiba miyoi tara mathoi fare hari makogi manungda miyoi manga di Tawal police station kre miyoi tarukna matungda tawduna bakhangalaga imu manungda sinakre hari Sakibtang Nepal da Imphal West District Commando na fare hariba ko exam warjit sahi ne futaret apopo lekhidraba KYI Masinga Thongju Phaija Lektongdagi miyoi asi RPF amadi masigi lanmi sanglo PLA ga kariguma hiram amatada mari leinade haina RPF ki Assistant Secretary Publicity Bangkim na thadropa Seroramana khanglakle Racial Division ki makada Senapati Brigade Sinduna Toksem amasung Phumlo mamangda medical camp pangthokre Kem ani tu pun miyoi samwa kun gani pal lang baga loina hidak langthak singsu lemna pikhi Imphal East District Police amadi narcotics cell na Ayangpali area dagi yungau liter samwa farga Porompat Police Station khari Niyam kaina lol loge yadaba customer amana social media da LG Motors bu lan uhanana bawa phom phondro libasi numit humni gi manungda miyam khangna chengdok trabadi ain mateng lorgani haina LG Motors gi maike gi phondro le ADC Senapati gi chairman ML Maxon gi mieng makada council gi veterinary team amana Senapati district gi manung sanba Oklong Khulda veterinary camp ama pangthokre camp adu da khui humutara taret hodong ohum anti rabies ki hidak kapthopugal loina yum da yok pa sa sing hidak langthak singsu lemna yang thokhe Nongthomam Suresh Koba sahi nepugama palrom surba khurai thangjam lakai digi miyoi ma mayum dagi thokibadagi hanjilak tre hari
mahak fit manga insi mari wangi kusu mui masa fai mahak no member thok ki bada higok masugi hafen ama set ki asangu masugi sweatshirt ama lekki kanagu sinema ko thengna birabadi malang na police station nataga mobile number 9612733705 ta pau pibiu hari Maibam Youth Club kam library ne sinduna handak sahi ki council lower class 12 ki exam da art stream gi Manipur gi oina first position tarki ba nambol Maibam Singkhong dagi ngangom Zenita op gi thoroma pangthokre hauji amukiso na tema bre matanga lominexi Studio Coaching Institute, Kasampa Thotom Lekai behind Baigo Hotel. Admission opens for 5 months CBSE Foundation course for class 11 science. Date of commencement 15th June. Timing 4:45 to 7:30 p.m. For details, please contact Office of the Studio Coaching Institute, Kasampa Thotom Lekai behind Baigo Hotel. Contact number 813102564. Info Heart Institute, a complete cardiac care hospital with 24/7 ICCU at Sagobal Murang Network. 25 open surgeries has been done successfully. Angiography, pacemaker implantation, 2D echo, 24-hour Holter are also done. For detail, please visit Info Heart Institute, Sagobal Murang Network. Saiji TMT bar ase latest German technology season aduna state of art factory Guwahati na puthok chabani masigi bar ase han basundokpa product oidana calling zade taken day mapamil kali amadi amaga phajin beheli masi ayamba achauba government agency singna approve tawrba makhalgi TMT bar ne Saiji TMT bar Delicious cookies from Likla Bakery. Ladies Fitness World, Keshampat Junction, Tidim Main Road. Ihan hanbo oina hangdok jaba nupi khaktagi oiba fitness center ni. Fitness center asida aerobics, zumba amasung makhal khudingi bodybuilding equipment su thamjari. Adomna adomgi convenient oiba khudong jaba matam ama yenglaga sanaba lakpiyu. World-class interventional cardiology at Sky Hospital, performing non-operative closure of hole in heart, coronary angioplasty requirement and RF ablation. Don't delay. Hurry for consultation with Chief Cardiologist Dr. L. Shamkishore for hole closure, RF ablation and other procedures like pacemaker, ICD, CRT, combo angiogram are also available. Wakat function. Bank branch the labor complaint register the Adom gi wakat sing isin view. Karigumba register leram dragadi. Bank ki thabak tauriba mi sing da hang view. Natragana bank ki website the online the wakat view. Adom gi wakat tu bank aduna tha amagi manung da losindrabadi RBI gi banking ombudsman the wakat view. Banking ombudsman scheme gi matang da khangnana bagi damag https://bankingombudsman.rbi.org.in da yengbiu. Banking ombudsman ga mari lena da ba wakat singi damakta cepc@rbi.org.in da mail thabiu. Financial literacy gi chayor gi thorong ga mari lena na miyam gi damak RBI Imphal na khangan jabani. Break itu terano sore hojima katana sanawi Paulo bise. Ngasi sanawi Pauda Imphal District Football Association की मखादा लेबा क्लब संगे ट्रांसफर दा हानने का फुटबॉल क्लब संगक फम द सनरबा CS कैंसन अमदी साकिब साहा USA क्राई अमदी अबा खेत्रगाउदा ट्रांसफर टोक्रे एम्स खाबंगी सानरे निथौजम प्रीतमना नेरोका फुटबॉल क्लब संगक फम द ट्रांसफर टोक्रे हाइना एसोसिएशन असगी सेक्रेटरी ने थाद्रोक सेरोलमना खंगलले
Imphal West District Football Association Sinduna Nomigoiba Referee Clinic Ama Tha Sitang Taratreta Polo Ground Maning Deliba All Manipur Sports Association gi meeting hall da ayupung Nepal Pangtholagani Association Sigi Makada Leba Tungan ba class ki referee sing Association Sigi referee in charge L Ibohol Mete report Togadavani Amaromda referee clinics Sigi referee instructor Oina Enjaima All Manipur Football Association Kankre Hari Housing Makatana Sanawi Paway in Tuzam the Pambigani. Misikor Kurai Konsamle Kaina Punna Medal Kunmapal Pangduna Taruk Subai 11 Savi Invitation Tournament ki champion Oikre All Manipur Savi Association Sinduna Thasigi Tang Taradagi Unit Taramapangi Nupa Mari Nupi Savi Sanaroi Sam Kuntarona Saru Yaduna Kurai Sazo Lekagi Uttarayan Theatre Satarakiba Taratari Suba Arambam Somarendro Nixing Kumon Torunga Mari Lenana Leptana Pangtopa Sahi Sigi Taruk Subai 11 Cadet Savi Invitation Tournament Ngasi Lucian Kre Lucian Vikatoramda Kurai Nandebam Lekagi Zilla President Member Norabum Basanti All Manipur Sabi Association ki President O Manglem Social Activist L Birahari Amadi Youth Affairs and Sports Department ki Weightlifting Coach Dhansan Awardee L Anita Su Sarugaki Satarkiba Championship asigi ngasi aroiba nimit ki KG ni phumadagi yankai phawgi pangthokibada Misikol Khuraigi L Dhananjoy Unit asigi ti ai sanathoina ahanba position takhi KG yankai dagi yankai manga phawgi nupa masagi pangthokibada Mehuls Khongmangi NK Challenger amadi category asigi nupigina Unit asigi ti ICI phabina ahanba position takhi KG yankai manga dagi humpu phawgi pangthokiba nupa masagi da Misikol Khurai Konsam Lekagi S Dhananjoy amadi nup category asigi nupigida Mikal Haingang M Menakana Hanba position Takre KG Humpu Mataki Nupamasagi Pangtokibada Mehuls Khongmangi OK Arjun Nupigida Misikol Khurai Konsam Lekagi S Dhanapi Arena Hanba position Takre Pangtokiba Championship Asida Misikol Khurai Konsam Lekaina Gold Kun Silver Taruk Bronze Ahum Puna Medal Kumapal Pangduna Overall Champion Oikibani Mehuls Khongmanna Gold Taramanga Silver Mapal Amadi Bronze Ama Puna Medal Kumanga Pangduna Anisuba EEK Yang Popina Silver Taruk Bronze Mari Puna Medal Tara Pangduna Ahum Suba Mikal Haingangna Gold Manga Pangduna Mari Suba Madi ISLTTA Samurongna Bronze Medal Ahum Pangduna Manga Suba Position Takre Aduna Alamana Maria Ujape Pangduna Tagoy City Higher Secondary School Mayang Imphalna Sahi Taramri Makhagi Amadi Little Master English School Samurungna Sahi Taratri Makhagi Nupa Masagi Imphal West District Suboto Mukherjee Football Tournament ki champion Oikre Youth Affairs and Sports Department ki Miyang Makhada District Youth Affairs and Sports Imphal West na Sinduna Thasigi Tang Taradagi Team Taramari na Saru Yaduna Khuman Lampak Main Stadium na Satarakiba Sahi Taramari Amadi Sahi Taratri Makhagi Imphal West District Suboto Mukherjee Football Tournament ngasi loisin kre Pangthokiba tournament asigi ngasi sanakiba Sahi Taramari Makhagi Nupa Masagi Aroiba Matchta City Higher Secondary School Mayang Imphalna Hairangoi Thong Junior High School bu Goal Mari Anida Maitiba Piduna Tournament asigi champion Oikibani Match asida Mai Pakiba City Higher Secondary School Mayang Imphalgi goal singadu Sana Thoina goal ani David Amadi Ricky na goal amamam sanki Match asida Maiti Kiba Hairangoi Thong Junior High School gi goal ani du Aguina Sankibani Satariba tournament asigi Sahi Taratri Makhagi Nupa Masagi Aroiba Sanakiba Matchta Little Master English School Samurongna Nilmani English School Mayang Imphalbu goal ani Sinoda Maitiba Piki Little Master English School Samurogi Mai Papagi goal ani du Rohit Amadi Basantana Sankibani Sahi Taramri Makhagi winner Oerba City Higher Secondary School Mayang Imphal runners up Takiba Hairangoi Thong Junior High School Lamadi Sahi Taratri Makhagi winner Oerba Little Master English School Samuro runners up Takiba Nilmani English School Mayang Imphal da trophy piduna puning thawatki Humpuni Suba Sarsorsan Singh KCSI CBE Memorial Likam Knockout Open Kang Tournament ki ngasi sanakiba matchta LSA Kangkut Wanggoina Thangmiban Kangkutpu Maitiba Pikre Manipur gi Natki Oiba Masana Ama Wariba Kang Manipur gi Mang Hinanaba Madi Masana Asi Hena Sakol Hanabagi Pandamda Manipur Kang Association gi Miyang Makhada Singjamai Kang Association Sinduna Mamang Thagi Tang Kunma Pandagi Kangkut Tarani Toina Group Mari Thongma Khaidokuna Singjamai Namara Pamlekai Kangthangda Chathariba Sahi Sigi Humpuni Suba Sarsorsan Singh KCSI CBE Memorial Likam Knockout Open Kang Tournament ki ngasi sanakiba matchta LSK Kangkut Wanggoina Thangmaiban Kangkutpu Panjel Kunithoi Taranithoi Kaptuna Maitiba Pikibani
Mieng Kangseng Asida CHLKA Nambol Bamdiar Kangkut Amadi KKCO Kaisamthong Elangbam Lekai Kangkutka Sanagani Manipur Hockey Central Secretary ki Makuta Maiti Kibadagi Tari Sub Hockey India Senior Men National Championship B Division Digi Mapan Thokre Hockey India gi Miang Makada Uttar Pradesh Hockey na Sinduna Thasi ki Tang Manga Dagi Team Kuntramanga Group Nepal Tongna Khaidokuna Uttar Pradesh ki Lucknow da Chathariba Tari Sub Hockey India Senior Men National Championship B Division gi Ngasi Manipur gi Ahum Sub match ki sanakibada Central Secretary na Panjil Ahum Amada Maiti ba pikibani match sida mai pakiba Central Secretary ki Panjil Singadu ba Phelia Biswat Binayak Zadov Zayesna Sanki Manipur Hockey ki amata ngariba Panjil aduna and Zenzenna Sankibani Thagasri boy hoji makatana ngasi nongmi okiba engase pau obise ngasi gi okiba ingasa gi pauda ICAR lamphel patagi pirpa paugi matungina ngasi gi khwaidigi sakiba Celsius degree 16.0 Kwaidigi ingba Celsius degree 12.3 Nuksita yaw ising manil kisang ayukta sa da mariputaraw hundoy nutil da su sa da mariputaraw hundoy oiki Ngasigi nong sukiba kisang tara mga 10.4 mm ni Loisala kutamro pausing Border issue matanda Union Home Minister Rajnath Singh ana share lawduna Aizol da awang nopor lomdam gi Chief Minister Singh mifam pangthokre Thakai amasung sathagadaba diarrhea thingnana bagi program ngasidagi Manipur gi mafam kya da hawdokre Amadi Manipur gi mafam kharada Aadhaar card namliba singdagi lupa sani dagi sahum phawba lawba yawre Nasi gede ayat tibi nufijah pau matang close re, meng tabri bersing, amukan nak kurang jari.